kwezi wanama watukufu sirejei banu imakatirilo na uyanu hai dawa yahusu mwanamshohatu para Mariam Omar humjini Tsaweni na unesa ndongo ikao hazifanya yajibu usikwa jana kangu joka usoma hitima vangu na rejei na mruhusu na mwambia kasome hitima hiyo shanga mwanzo some hitma handongo nsano ni zambao ni ziaminio ni ziroao hata hoso ni Mwenyezi Mungu eze ndongo nsano na mwambia ya some hitima ndazi simwambia some hitima ya hane ekaka jafanya intervention ya mwanamme mkomor ya mtashia visa kwa ambassade de France e mwanamme uwe ya Japan simwambia hankado bili ya some hitma hiyo ekaka jataha visa ya hemru mahe nowana ya janaovan simwambia hamara ya raru ya some hitma ekaka jakana visa ya 3 mois ya jabonti jubanu ya kavzali ya banu ya injeza nti humengomine na mfukare simwambia hamara yane ya some hitima hiyo ekaka ja depose passeport diplomatique yahi wa ambassade de France ya Moroni bandi ya hanome wa conseiller hunu ambassade ya hunu e passeport ya hahe ya rejetewa ya tilo harmwa barua harmwa courrier diplomatique ya rejeziwa wa ambassade de France simwambia ya some hankado ya tano ekaya umdarajaun ya ukaye visa hahe iharaziziwa kajapara avoka ili ya mrengeye mdai haki ya tsahea juwe emana visa yahe ya rejetewa izonde zendongo nsanu nizi asumeo vanatosoni mwa Mwenyezi Mungu ya ukati zamba timruhusu ya some hitma amma yeye usikwaja na haonisoka timkazanrabo batsamba hafanya mariage ntsina baba hano wakati toka uyonsi na masione ukafanya mariage ndaina mundu bahatomu isotionesa kaimrumme wa handani ya mtsashie visa ya mbaula mrumahe shewa bili weinde mrumahe wa kweli abunja mwambia kahafanya mariage donc zandongo nsano hizo timruhusu sikwaja na yasome hitma tikaulinde hitma hiyo soma leo hitma yo somwana mnaji ehambwa hakaza mruze ndabu yobla dimu ya paro kabli ya dua ya jandisiwa ya uzisiwa ukakweli ambaze ngozinu mru ya jibu yoka tizamba au nja zamba ekamdu kaja zamba ya tsahisoma ekamdu azamba ya towe ruhusa ya dua isoma njao na mru yani para usikwa leo yanuzise uka panuri para banu bahu kaza mrundabo ngaranzao risome dua izenongo izungozi amini au kutuzi amini njao na mru tsoka vyonsi kado ya bili hitma yakasoma ekisilamu ya kihatu iheya na fardu zinchi duka msohafu ndo somao deze juzo zomengo miraru handani si uona ula mkazi wa zendabo halaba ukati mparani banu mjemni some hitma inu bati kazi wanrabo ni mru fulani ekaze nongo izo tizirende eduwa inu Mwenyezi Mungu ende answarifu ekaze nongo nja zirenda emro yatoka mni kazanrabo Mwenyezi Mungu ende answarifu zendongo izo kazi jafanyishiha usikwa leo harumwe dua yakawomba hauka tiparisa edua njaishia ui Mariam Omar yarongowa yaonesa uka haka zondabo au yaonese shatungeza suma wedua kajarongowa mbaba hanu itoka vyonsi ezabili wa msohafu tindo wasoma shaba somwa zialam nashraha hatilo Bukhari wasomwe dua ya zialam nashraha wamtia Bukhari wambaha abutika ujanabuka ila spectacle
ila spectacle e mwana mshewo yakafanya shaka kweli hakaanza some hitima hajodungaze procedure za hitma enamne somwao yambe makosa yandabo yakaziwa ya yahane hosoni mwe mazarifu wao ikawla adhimu mswahafu bulwa zejuzo zo mengomira ruzi somwa kazi jasu omswahafu ko jasomwa warangeshio wasomo alam nashraha wakahumzunguwa wamzunguwa ukawa mtabu khari wambahedua wambakabuli aina tafadhali alikwesi ikamdu mwanzo yarengedwa maana ya serikali yaje afanye makosa yatsambiwa shangu jamba ngwedu harimo msohafu abona tsinjie harimo dhamana za daula bisiko Mwenyezi Mungu yatipa hala matsaha mizona kahamba ngamine certitude izona hamba donc ntsure jeidingoni shema sikitifu ndaba yakaya kajasome hitima namna kabla adhimu ya isome kabajasoma hitima yeduwa ya kawombe wangamini yobanu hapara wandu waja msoma dua wa mzungua 1.3 shakaba jaka ya hata hitima riwono juzi Colonel Taufiki ya kauhana ukaetsinde yafanya ze message zila shapare mazarifu hajanunia hambati mparani banu mjemni some hitma inu bati kazi wandabu ngamombo Mwenyezi Mungu ngamtsaho Mwenyezi Mungu haina mriani kaza zendabo zinu ya mbenuwe ya mhukumu ikaminde nafanya ze message zinu Mwenyezi Mungu ani hukumu ye Qur'ani ze juzozo mengomira ruzi somwa iyo nde namna hitma ikasomwa iyo nde namna hitma ikasomwa shaleo mwanamsho atuo ihapara wandu waja wakahumzungua wamsomea ze alam nashraha wamtabu khari wambaha wamwambia ukakabuli no side namna hiyo kwezi harimo intervention yangu nafanya jana mwanamsho wo injamdea njamkazandabo yeye nde hanzambo kaya hajimbani kazandabo batsamba bari tsamba hafanya mariage ntsina mbaba hano ngavzi harimo intervention yangu na hamba ka hafanya mariage ndena mtu abo lewo sikarudi ndejetse na nambe kaya mimi zila na hamba ukahutsashia mndu visa mwanamme hajabanu hutsaha visa yaho wanahaho ni mrumme wajabanu hujabanu haviza amezi miraru hujahongeza nsume ngomine na mfukare hudepose passeport diplomatique yaho ambassade de France irejetewa hupara avoka ilia udailie emane vizaho ya rejetewa zendongo izo zontsanu ngamzi assume jusqu'au bout ntsina mbaukhara ya heze nongo izo pisko zenongo izo pia ngamina ze ngamjuo ze kweli neze stishihada ya ukaze nongo zino zijiri na wewe bumwana mshohatu bano wando wafere etranger ngo wajuao problemu yinu ke visa haho irejetewa heze motifu zinu njaudea njautoza adabu pisko mwana mshebani mwana mshohangu bana mzaza hangu bana himrumsha hangu shawedwa mana wa daula banunja ka urongoza njaka denonse ndongoza Mariamu Mari sika denonse dwa mana wa daula ya fanya matata matata yao ya jazaye nsinkudi abora mase le dzina laho la kiaswili Mariamu Mara uramase no dwa mana wa daula puisque we conseiller juridique keja kabla adimu kengorejei harumwadua kabla adimu bohanao uje wambe pourquoi na hilo nlo swala lanzao uje ulijibu emane visa ho ya rejete wendi en tant que conseillère diplomatique à l'ambassade de Comores à Paris et passeport yaho c'est un passeport diplomatique et rejete wano ambassade za Barindi wafanya refu ya hunika visa za Barindi puisque manaba fanyi ha refu indazinu
zinu de zapeze harmo hindinia na wewe en person ngozijue kweli inu shakuna usubuti uje wambe kaya ngosomo hitima wambeze ngozi nkaizonrabo nja depose passeport bahike visa irejetewa njatsaha visa ya hemrume ne mwana wanda Faransa njatsashi mru visa yenda Faransa njenda Faransa na kana visa mezimengo miraru ya mezi miraru nenjeza ntumengo minena mfukare harmo ya ferino nja para avoka ya avoka twamba kanga mumjuo ma avoka waidi ye mzima yuka hunu Faransa ye mzima nge Komori wao wapara uwatsaha ili uhundendazi za wajue wavdelie harmwe problemu ya visa huine manare jetewa enge njakanza nikemle sika hujane nioneso wa Komori kabaja soma hitima leo c'est pas vrai kabaja soma ne nutine duwa hiyo ujojua nanzishie sur messenger ekakatina telefonia hangu ya nere sur messenger nimbeshe duwa ya kasoma leo bayo tiduwa ya hitima uimwe nadamu yakauzungulwa wakausoma zedu wa za lam nashraha Mwenyezi Mungu amnike baraka Mwenyezi Mungu najali amnike baraka bawo mwana jamana nsumo mbele adu ambi shezona kanza ni insiste dukaka baja soma hitima eni mrujuo hitima nede angalie kaka tsinio na nanzishie ni mwere yaone iyo nde realite donc tikaujan nrudi ni persiste ni ambe ukaya Mariam Omar kuja soma hitima kupara wandu waja wasoma dua wau baha Mwenyezi Mungu na unikeze kabuli za dua hiyo shande zenjema chatsinde zembi Mwenyezi Mungu yonike izo tsahao ikazo njema shakambi zitsi uhunde shakuja soma hitima shausomo dua wa bahwa Mwenyezi Mungu yonike baraka Mwenyezi Mungu yobule zeheri zontipia yonde dua ya somo kwa leo shakabaja soma hitima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je persiste encore ya ukaya ngamidoamana nizo na hamba zendongonsa nizo ndongo nzima ngamwihano basi njaparo hamba ukaya hafanya mariage ndai na mru izo njaparo zamba shaze ndongo tsanu na zamba rangunde mwana mme mtashie visa ne visa hemdu mahe no wana no kahajabanu kana visa ya 3 mois henjeza 47 jours de plus no ka visa ha rejeté wala ambassade de France no kaha para maavoka waili ili wamrenge ya mferini wamdailie pourquoi visa ya rejetewa iyo ngam assume jusqu'au bout hata hosoni mwa Mwenyezi Mungu puisque c'est la vérité rien que la vérité. Assalamu alaikum.